Well, iti dayti nga malem, kayat ko nga i-share kada kayo iti mensahe ti Apo, nga ti paulo na kakabsat, what makes Christians happy in these last days? What makes Christians happy in these last days? At datayon kadigiti last days, for we can see the signs of the times nga nailanad iti nasantuan nga surat, nang runa diti umuna nga Timoteo Kapitulo 4, may kadwa kay Timoteo Kapitulo 3, may kadwa nga Tesalonica, maudi nga kapitulo, ket makita tayo kakabsat, nga digito'y pasamak iti agdama, ket mangipasimudaag nga datayon kadigiti kamaudyanan nga aldaw. But, kas anak iti Apo, anya iti mangted kadatayo iti panakapnek, wenno panaka-unuragsak kadigiti maud-udi nga aldaw. What makes Christians happy in these last days? Are you happy? Naragsakay mo lang kakabsat? Okay. So, anya iti mangted, iti Kristiyano, iti ragsak kadigiti maudi nga aldaw. Now, every day presents many opportunities. Ado dagiti gundaway, ado dagiti napintas nga oportunidad, nga may present kada tayo ti inaldaw ngayon ti panagriing, panagtulid digiti panyempo. But I would like to propose that no one can be satisfied hantayo nga mapnek iti panagbiag no hantayo ammo ni Apo Jesus ken awan ni Kristo iti biag tayo. Anyaman ti adda kada tayo, laglagi punyo, material man, posisyon, fame, glory, education, or possessions. All of these are meaningless. Amin digito'y kakabsat, kunana ti Bible, vanity, agkupas, aglabas, maumaan, but all of these things, on the other hand, becomes meaningful, agkaroon ti purpose, makita tayo nga, adaragsak tayo, kadigiti nga banag, no adda iti Apo iti biag tayo. It is the Lord Jesus Christ that makes the difference. No kuma business term kat game changer kuna tayo. Kasla itatay kakabsat kat kit kita ak DJ kwa, may nga coin nga dating nga coin ket igem iti may nga nabaknang nga tao in the 1900s, early 1900s. Kat dating nga coin allegedly kakabsat kat aday iti ikot daytoy may nga nabaknang ken mabigbig nga tao nalipatak latinagan na idi marinebneb jay Titanic. Okay? So, jaka mo no kasanot nga naadda iti possession dayti nga coin. Ngem gaputa da digiti collectors nga makuna. Jaka mo no sino kada iti mahilig nga collect ka digiti items nga digiti nabayagan kakabsat. Uri nabayagan ket kunada old but gold. Nabayagan ngam na balor. So, napannaimpan iti may nga collector kakabsat pawn shop wenno aggat-gatang kadigiti nga items. Ket kinita da kakabsat ket talaga nga kwa isuna dete ratnaganan legit nga dayjay nga coin ket adda ti ikot dayjay nga mabigbig nga tao nga kasama kadayjay na arinebneb nga barko, dayjay Titanic kakabsat. Ket kunana daytoy nga kaslang jakamut pangawag mo kadayjay, dayjay kasla adati adakas jay na nga mangkitkita. Okay? Kunana, the coin in itself kunana, kastoy lang ti value na. Ngem ti nangted ti game changer kunana, game changer what made the difference nga nangted ti value kadaytoy nga coin that would cost around, kunanagat mga $20,000. Imagine. Day isang coin, manuta $20,000 no peso. 1 million? 1 million pesos. Can you imagine? Nakapuot kapay kakabsat ti may isang coin, 1 million pesos ti worth na. No awan kuma, nohan nga gapu kadayjay nga tao kunana, this coin would only cost like, $100 like that. Ngem gaputa, it was in the possession of that man that collectors would line themselves after this kind of items kunana
That made the difference. The game changer was that man who had this coin in his hand when the Titanic sank. So no datayo kakabsat, anyaman ti talento tayo, anyaman ti abilidad tayo, anyaman ti adal nga dakada tayo, kakabsat in the eyes of God, awan value na. Ngem gapo kini Apo Jesus, isot game changer kumbaga, ijibiyag tayo, nagkaroon ti value, worth, can sense of purpose itibiyag tayo. So makita tayo kumadayjay kakabsat. We must realize that because of Christ, we can live a happy and satisfied life. People may come and go, things may pass, aglabas dagiti banag, agkupas, agkapoy tayo man, ti rupa tayo, lumakay, uno bumakit, tumaeng, agbaling nga narasi, kumapoy tayo man, but because of Christ, we can live a happy and satisfied life. Now, you have to realize that when Christ was here, amin nga faces ti biyag ni Apo Jesus, kat nangtad ti kaipapanan kadagiti tao during that time. His birth, amuyo kadi nga DJ pelapan nakayanak nakakabsat kat nangtad ti hope. To think nga there were wise men coming from the adayong adaya, napandabinirbirok, dayjay, nakaibatugan, dayjay kakabsat nga bitwin. So, that was something. Birth pa lang ng Panginoon yon. Tapos, there were shepherds watching over their sheep at night. Nagpakita digiti angels to reveal to them that the Messiah was born. You see, the birth of the Lord Jesus Christ alone, no man pahang nga significant DJ, lugar nga nakayanakan na, it was not the place that mattered. It was who was born. It was Christ. It made a difference. You see that? His life, all throughout his life, di ba? Especially the ministry na the 3.5 years, he healed and helped all people. So, lives were changed, transformed, naagasan digiti masakit, adada digiti natay nga pinagbiag na. He made the difference his entire life. Natay, when he died on the cross, his death even made a greater difference because he paid for all men's sin. Nagungar, he overcame death. Idinagsubli sa jaylangit, anat in karina, I will come again and receive you unto myself so that where I am, there ye may be also. So all throughout, that ministry or presence ni Apo Jesus physically, dito rabaw iti daga, had made a great difference. So we are happy today as Christians because of the Lord Jesus Christ. Amen? Now, you might say, well, Pastor, that is a very good idea. Yes, it is not just a good idea, it's the truth. But Pastor, how do I enjoy Christ in my life? Kasano nga ma-enjoy ko iti panagipagpagnak iti Apo, kadigiti mo uding al-aldaw. Adot parikot, adot problema, adot pagkasapulan, rumuar ka, adot temptation, mabannog kang agbalmalem. So, how do I practice a happy life? How do I practice a joyful life as a Christian? So, there are 3 truths that I am going to share with you that will make Christians joyful and happy in these last days. Amen? Okay, number 1. In Christ, we find happiness through fellowship. That is number 1. Happiness through fellowship. May experience tayo, can ma-enjoy tayo, dahito nga privilege in the Lord Jesus Christ, babaan iti panaki fellowship. Alright? Now, 3 fellowship nga dapat nga i-establish tayo itibiyag tayo. First, fellowship with Christ. Okay? Fellowship with Christ. Deti ko na tayo nga daily walk. Ibaga tayo man, deta nga word, say, daily walk. Kada kayo nga new believers, ken hanpay nga nabayag nga agtutune in. Deti daily walk, ti kayat nga sawan kakabsat, deti inaldaw nga, it starts from your daily quiet time. Mangrugi da ito, daily quiet time mo. No nakaring ka tibigat, lukibom jay Biblia, alam ti daily bread mo, let the Lord speak to you through His Word, and then through prayer, maiibkas mo iti apo, ti pusom, dagiti planom, panggup mo, parikot, problema, everything. Casting all your cares upon Him. So you start your day through that quiet time. And then your prayer would sound like, Lord,
Think through my mind. Oh, that is walking with the Lord. Amin na pa nagpanunot ko apo, kat may asping ko ma, di pa nagpanunot mo. See through my eyes. Speak through my lips. Listen through my ears. Love through my heart. Work through my hands. Walk through my feet. Be glorified in my body. So, data nga prayer is not just a prayer, but it becomes a commitment. That all throughout the day, careful ka, nga anyaman nga aramidem, anyaman na panunutem, anyaman nga isawang tangiwat mo, anyaman nga aramiden tayo kakabsat, ti Apo mai-glorify kuma. So that is fellowship with Christ. Deta di pa nagipagpag na iti Apo. And when we do that, 1 John chapter 2 verse number 7, the Bible says, Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you heard. That old commandment is the word which you heard from the beginning. If we continue to read the passage, it tells us, mga kapatid, that our walk with the Lord will cleanse us from all sin. Ugasan na tayo, dalusan na tayo, kadigiti amin. Kahit nangasawan, we get sanctified, we get cleansed from all sin. Okay? So that is first, fellowship with Christ. Letter B, may kadwa kakabsat nga dapat i-establish na nga fellowship. Fellowship in the last days, this is very important, okay? Fellowship with Christians. Fellowship with Christians. Christians, we need godly friends. No godly friends ko na tayo kakabsat, digitoy, brothers and sisters, they are the brethren, who will not only encourage us, but are willing to invest on our spiritual growth. We need that kind of friends. Nga hala nga i-encourage na tayo, iti pa nag-serve tayo iti Apo, no di kat willing da nga invest kada tayo, iti pa nag-grow tayo spiritually. So we need to fellowship with the believers. Kuna na dito Acts chapter 2, okay? Acts chapter 2, verse number 42. Anak ko na ni Ijay. Acts 2, verse 42. Yan. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and breaking of bread and prayers. Now, if you back a little bit, no, agsubli ka from verse 41, then they that gladly receive His word, digidjay nga naragsak nga imawat iti sao. Ano deti sao nga inawat da? DJ Ebanghelyo, the gospel. Those that gladly receive the word, the gospel, were baptized. Because that's the command of the Lord eh. Digiti na isalakan, masapul mabaptize. They become a part of the church. The same day, there were added unto them about how many? Agasam de tagakabsat. 3,000 akararwa itinabautisaran. Added to that existing group of believers. Now, what did these people do? New believers yung mga yan, ha? Bago. Verse 42. Anong ginawa? And they continued steadfastly. Hindi nila tinantanan. Saan da binaybayan? No, di ka talaga nga sinarsarak da. Iti ana, panagdingeg ti apostles' doctrine. Panursuro dagiti apostol. Panagpe-fellowship. Do you realize that fellowship kakabsat kat important Christian fellowship, ha? Christian fellowship is a very essential ingredient. Tapno ti may sa Christian, ma-enjoy na di kina Kristiyano na. Di ba? Kung baga nagluto ka kat ingredient nga mang panana, mang tadtianag, di kina Christian mo, ma-enjoy mo. Christian fellowship. And in breaking of bread and in prayers. Now, I would like to advise kakabsat, kasi 2 weeks ago, I came up with this idea. One time kakabsat ngamin, I think ni Tito Lonin sa Jenatawagak, tapos nag-prayer time kami. Malagip mo, Tito Lonin, one morning, no? Nagkararag ta. Adot na ikararag mi kakabsat, na ipag-pray ti ministry, na ipag-pray deti COVID hotline team tayo, dagiti masaksakit. Tapos idinalpas kam nagkararag, kunak, wow, napintas man deti, kastoy nga, kaslang aramiden. So, kaya't ko kakabsat nga i-propose, and we are going to organize this. Kakabsat, we start this week, gaputa talo mo lang deti talaga nga main services tayo. How about
aramiden tayo ti may nga aldaw, like one morning, no, Friday, no Saturday, nga, for example, may nga member, may assign nga tawagan na ti may nga member, gin-exchange that prayer request. Di nga men? That is fellowship. Exchange of prayer request. Like, halimbawa, si Mang Ryan, Kakal, okay? Tawagan na ni Brother Enan, DJ San Nicolas. So, ano ti prayer request tayo? So, ibaga ni Brother Enan ti prayer request na. Si Kamat, Brad, ano prayer request mo? Ibaga na mo ti prayer request na. Then, in addition, adadigitay several nga mabaling nga mainayon nga maikararag. So, over the phone, kadagkararag da. Apo, ikararag ko dahil yung kakabsat, ti pamilyana, ikararag ko ti ministry, ikararag ko ni pastor, ikararag ko di gitoy. Napintas nga fellowship kakabsat. Prayer is essential. I know many of us are work-oriented. But the success of our works, behind it are the prayers of God's people. Iso nga, napintas dito yung kakabsat nga pagpepelosipan, kararag. Okay? Fellowship with Christians. Letter C, not only fellowship with Christ, fellowship with Christians, but thirdly, fellowship through the church. Fellowship through the church. So, dito fellowship through the church, iso deti assembly tayo. Let's look at Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, anak ko na, and so much the more as ye see the day approaching. Nganganin, iti aldaw, umas asidigen, gapu iti dayta, hanyo baybayan ti panagigimong yo. So, where do Christians find their joy in Christ? Through their fellowship with the Lord every day, fellowship with other Christians, okay? Gapu ta pandemic, narigat mo ti agbisbisita nga ag house to house. So, napintas di jay tinawag, agkararagta, let's have a prayer time. Anapay, through digito'y services tayo, Bible studies tayo, can other fellowship groups tayo kakabsat where we can be involved. So as Christians, no awan digito'y kakabsat, tarigat tayo nga ma-enjoy DJ Christian life tayo. That is number 1, happiness through fellowship. Number 2, okay, how do we enjoy? What makes Christians joyful in these last days? Number 2, not only happiness through fellowship, but happiness through fighting. Aba, Pastor, akala ko we are talking about joy. Bakit ngayon, laban ito? Oo, amog kakabsat nga do kada tayo tinalidayan, detay laban ni Pacquiao ite aldaw. Well, may saak nga nalidayan ni Jai na talagang binhuyami kada Pastor John itay kat makita mi kakabsat, round 7, round 8, awanan talaga nga. It's time for Manny Pacquiao to retire. Oo, kat tumaengan, ayan. Oo, kat naliday nga laban, ayan, anang arod. But we are still happy on the other hand that he represented our country. But by fighting, what do we mean? That we find joy by fighting. Anak ka na sa undeti nga pan nakigubal, wano pan nakilaban. The Christian life, in reality, faces a battle. Okay? No, battle ko na tayo kakabsat is struggle. Wrestling, panakigubal, panakigubat. Makita tayo dito at Ephesians chapter 6 verses 12 to 18. So, I want you to look at this context. Uno, daytoy kakabsat nga senaryo itibiyag ti maysa a Kristiyano. Ephesians 6:12 to 18. For we wrestle not against flesh and blood, so hanga physical fight. Okay? But against principalities, powers, rulers, note, of the darkness, against spiritual wickedness in high places. So, behind the physical realm, itilikudan dahito physical nga makikita tayo nga environment, adda ni Satanas
dagiti pasurot na, dagiti demonyo ken demonyita, nga structured, and what are they doing? They are against us, and if we don't fight, no hantayo nga i-withstand, no labanan, digito'y kakabsat, we will be defeated. So adot Kristiyano, ngahan na ma-enjoy, DJ fullness, ti apo iti biyag na, because they are defeated. Defeated by the devil, defeated by Satan, defeated by temptation, defeated. So, numan pa'y makigimgimong tayo, ko natay, kot apay nga ta, kasla anak nga naragsak unay, iti biyag ko kasbay sa Kristiyano. It's because we are not fighting. So, Christians will find joy in fighting. If we don't fight, we will be defeated. So, what should we do? We must go forward and fight against the powers of the devil. Labanan tayo kakabsat. Isudeta ko na natin Ephesians 6, verse number 13. Let's look at verse number 13 or maybe 14. Wherefore, take unto you the whole armor of God. So, everyday nga ikawus mo, deto eh. Ibig sabihin kakabsat, as a Christian, at daking ka, dapat aware tayo that there is a spiritual battle. Okay? The devil wants to defeat us, destroy us, discourage us. So, ikawus tayo, deto yung whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Now, what are the things that we need to fight in our lives? First of all, we need to fight sin. We need to fight sin. Ti basol kakabsat, awan ragsak, pudno nga ragsak nga maitid na. In 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 3, makita tayo, now the Spirit is speaking expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, doctrine of devils, verse 2, speaking lies in a hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry. Ado, di kita kakabsat. But these are the sins in the last days. So, since Satan knows, amo ni Satanas kakabsat, his time is short. Basitlat aldawnan. Aya, tangan nga ni umay ti apong arudan. He will fight against us, seeking to destroy us. Dadaulan na. Perjen na kakabsat, ti pamati tayo. Perjen na, ti panagayat tayo, iti apo. So as Christians, what should we do? We cannot just, hanti mabalin kakabsat, iti, do nothing Christian. We must be fighting Christians. Labanan tayo, digito, i-resist tayo. Digiti nga bambanag kakabsat. Not only fight sin, but we must fight slackness. Anat kayat na nga sa ti slackness? Panaglamiis, panagbaaw. In Matthew 24, verse number 12, Matthew chapter 24, verse number 12. Kunana jay, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. You see that? So because of sin, the love of many becomes cold and indifferent. Gapu kadigit, because iniquity shall abound. Katkasla ko may tagakabsat, as a Christian, akat no agbalmalam, siyempre, kit kinamlat ta Facebook, siyempre, alakat looking around. Did exposure tayo kadigiti unbelievers. Exposure tayo iti lubong. What happens at the end of the day? Sino kada kayo kakabsat? At the end of the day, mariknam nga, permi nga unfire siga. Permi nga mayat ti spiritual life ko, excited ak. At the end of the day, no, kakabsat. But the society where we live in today, the community, that flow, that guyod ti lubong, influence, exposure, kanda dumapay, at the end of the day, kakabsat, umay iti panagbaaw. Umay iti panaglamiis. Nang nangruna ita kakabsat. Masapul nga i-fight tayo, dito slackness, uno pa nagbaaw. You see? We need to fight that. Third, fight sensuality.
Anak ka na sound, dito sensuality, derep. No, derep ko na tayo kakabsat, dakas nga tarigagay. Evil desire, dito tima ko na nga lust. Di 1 John chapter 2, kung na jay love not the world, neither the things that are in the world. So in these last days, kakabsat, adu dagiti attractions, adu dagiti makaagaw, iti tarigagay, imbes nga godly desire, anat godly desire? No, godly desire ko na tayo, it means our desire is congruent and conformed to the will of God. Anat congruent? It goes along. Hanga simparat. Hanga simparat. Hanga dito iti desire tayo, dito iti will of God. It is not simparat, but congruent. It goes along. So no godly desire, kahit nangasawon, di tarigagay mo, it goes along the will ti Apo. But at times, gapu iti flow ti lubong, gapu ti temptation, gapu ti aduga kabsat nga pasamak, we begin to develop desires that are no longer congruent to the will of God. So anat aramidin tayo nga Christians, we fight. By fighting meaning, we become sober. Agbalinte nga vigilant. Hante ipalubos nga overcome na tayo ti sin. Hante ipalubos nga overcome na tayo ti slackness, panagbaaw. Hante ipalubos nga overcome na tayo ti sensuality, wano worldly desire, evil desire, carnal desire. Fourth, we must fight slothfulness. Anat slothfulness? Panagsulit. Panagsadot. There are many people by nature workaholic. Kasla matay dano handa gubra. Iso nga, duma kat ure naka-retire kat agub-ubra lata at workaholic karon. But as Christians, napadasan yun kakabsat, dati dimteng ti time nga agsadot tayo mo nga agbasat Biblia. Napadasan nyo di jayan? Yeah, masadot ka pa yung agkararag. Masadot tayo mo na makigimong. Masadot tayo nga mga ramid, kadagiti aramid tayo, duties tayo kasmay sa Kristiyano. Romans 12:11, pamalagip ti Apo, not slothful in business. No, agsadot-sadot tayo kakabsat, awang maghanap tayo. No, kung secular term, deta word nga business kakabsat, agad awan na, uray adda opportunity tayo, no awan iti gaget tayo, no maipanggap data business, agad awan ti magudilan tayo. Awan maghanap tayo, awan magain tayo kakabsat. So, in the same way, God said, not slothful in business. This business that is work of God, but fervent in spirit. Anak ka na sa fervent in spirit. Nabara tayo lata. Nas good. Amen. Numarik na tayo nga, dete, gapo ka digiti physical conditions na duma, gapo ka digiti daduma nga factors kat kala agsadot tayon kakabsat, mas hapul nga labanan tayo di jay. Kasi nung ialaw tayo nga overcome na tayo ti panagsulit, panagsadot, iti panagserbi tayo ti Apo, panagdaydayo tayo ti Apo, ken panangaramid tayo, digiti obligasyon tayo nga kas Kristiyano. Di kad kakabsat, bumaaw tayo, aging gana pagangayan na kakabsat, laziness will put us into trouble. You see, lazy people get into trouble. Satan often works through lazy people. Kunana, DJ, may isang quotation, kunana, an idle mind is the workshop of the devil. Anat idle. Eket dete awan of ubrana. Eket nang runa ka, dagiti kakabsat. Aya, awan unay ti mabaling ka, dagiti daduma. Ang no kadagiti busy kakabsat. Nga dalat ti maubra, dalat basta pa nagring mo ti bigat ket kalagang Pastor Jun ket nakasapsapa pela nga bigat kakabsat ket kwan. Tawtawagan da ni Pastor Denison. Tawtawagan na ni Brad Richardan, dete forman je Claverian. Tawtawagan na ni engineer. So, bigat pela nga nasapa, kalpasan nga nagdevotion isunan, at the giant, go, go, go. Ngayon, there are times kakabsat nga, agbalmalam, awan ti maubra, agat kakabsat, labanam di jay. Find something to do, make yourself productive, especially the Christian life. So, ako na, apay nga tangan,
hang ko ma-enjoy iti biyag ko. Aping hang ko ma-enjoy. Kung nataong mo ito, ubra tayo no dado, makakabsat. Iso nga, you need to fight is slothfulness. An idle mind is the workshop of the devil. Oh, kita yo? So, happiness through fighting. So, what is the bottom line? Han tayo dapat itulok nga ma-overcome na tayo ti basol, uno sulisog. Han tayo dapat ma-overcome ti slackness, panagbaaw. Han tayo dapat ma-overcome ti sensuality. Han tayo dapat ma-overcome ti slothfulness when no panagsulit, panagsadot. Amen? So let us fight. Okay? Ibagatay man kadigiti kaabay tayo, let us fight in the name of the Lord. Oh, fight. Ha? Hanggang datay ti aglalaban. No, di kat labanan tayo, ti kabusor tayo. Anak ko na tayo, get thee behind me, Satan. Amo ka na something, get thee behind me, Satan. Oh, dito ka man likudak satanas, hang ka man nga humarharang. That's what it means. Get thee behind me. Lumagay ka sa likuran ko, satanas. Don't stand in my front because I am dedicated, committed, dedicated nagserbi iti Apo. Amen. So nakita yung kakabsat, deti happiness kita nga deti, define tayo nga, Apo nakaimas kang kanon tayo, nakaragragsak tayo, agkakatawa tayo, nakaragragsak tayo. No. In these last days, these are the realities Christians ought to face. Okay? So number 1, happiness through fellowship. 2, happiness through fighting. 3, what makes Christian, okay, happy in these last days? Happiness through following. Panangsurot. Okay? Following, it means to obey. To submit. Okay? Sumurot. Agtulnog. Oh. There is no other way to be happy in Jesus, kung nanatay kanta, but to trust and obey. Padasem kakabsat nga ag-disobey ti Apo no agbalinto nga naragsak ti kamaudyanam. Awan Kristiyano, awan ti anak ti Apo, nga agbalinto nga naragsak ti kamaudyanan na, gapo iti san na panagtulnog iti Apo. Amen? Happiness through following or obedience. 4 things. A, follow God's call. Okay? Follow God's call. Surutem kakabsat, iti ayab, iti Apo ken ka. Matthew 4:19. One time Jesus was walking on the Sea of Galilee, along the shore of the Sea of Galilee. Kat nakita na digito'y agkalkalap, kat kunana kadakwada, follow me, and I will make you, fishers of men. Oh, following God's call. Dito call ti Apo kada tayo kakabsat. Real joy is in becoming what God wants us to be. Kunana, I will make you. Kasi at that moment, agkalkalap dati ikan. Pagbalinan kay ito nga mangalap ti tao, I will change your status. I will change your work. Nga mangalap ti ikan, agbaling kayo nga mangalap iti tao. So real joy is in becoming what God wants us to be, not in becoming what we want to be. Oh. So in these last days, kakabsat, dapat ti focus ti panunod tayo kung na tayo, Apo, anati kayat mo iti biyag ko. Iso ti surutek, iso iti pagbiagak, iso dalan nga naragsak, iso dalan nga pakaidaydayawam, ket mangted iti ragsak kanyak. Letter B, follow God's command. Follow God's command. Surutan tayo ti bilin ti Apo. What is the greatest command? Do you know what is the greatest command? Matthew 22:37. Jesus saith unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Oh, ayatem iti Apo. Okay? Nalawa kakabsat ti kay papanan na deto, nga panangipakita ti ayat iti Apo. And then it says in verse 39, Thou shalt love thy neighbor as thyself. You see? So love, ayatem iti Apo. That is where you find joy as a Christian. Do you love God? So hamoy palubos ka lumamiis, ti panagayat mo iti Apo. Third, follow God's commission. Follow God's commission. Ano ka na sa undeti commission?
Oh, deti evangelize. Oh, how will Christians be happy in the last days? By sharing the gospel. In-share ko nga devotion, I think, the other day. Ingkabil ko ijay, dete plan of salvation. Akat, di kiniitak kakabsat, evaluated man, dete ko ako nagkat maragsakan gapota compared ka dagiti amin nga daily devotion nga maipopose. DJ soul winning, dete plan of salvation. Dasurok nga doa gasot tinang i-share. Kako nagkat, wow. Talaga nga digiti kakabsat kat soul winner ti pampanunot digiti members ti HBBC. At kita kakabsat kat digiti previous nga devotionals tayo kat pasaray 150 shares, 140 shares, 160 shares. Ngam deti soul winning kat 200 plus shares. O, nuhan nyo pa na i-share, DJ kakabsat, balikan nyo, dyan ka mo nung anang date. Pero as a Christian, di ba, you help. How do you do that? So, DJ, nakapimpintas, kitak man nung anang date. Kitan nyo man? Can you go back and find no anang day DJ? Dete, in-share ko iti salvation. Dete yun 3 days ago. Ayan. Heaven is a prepared place for a prepared person. Masansan adamagik lukwa kadagiti makasarsaritak ti kastoy. No kas pagarigan ket matay ka ita, siguradom ka din nga ijay langit ti pagtungpalan ti kararwam. 252 shares. You see? Ket mostly, digito yung kakabsat nga nang i-share ket da kayo nga members. So we are doing God's Great Commission. Sharing the gospel, go ye and teach all nation. Isuro tayo ti pan nakaisalakan. Ket you just don't know. Digiti kabagyan tayo, friends tayo, mabasa da. Ket kunadagat ana detoy. Basaan da. Umuna, ti Diyos ay ayaten na ka, ket adda na indaklan a plano na para ken ka. May kadwa, kasapulan nga maamuam nga gaputi basol na isina ka ti Diyos, ket agturong ka ti panakadusa. May katlo, ni Apo Jesus laeng ti intuding ti Diyos nga dalan tapno maisalakan ka. Rinang tayan na ti panakaisina tayo, babaen ti papatay na ijay krus anang bayad ka dagiti basol mo. Number 4, masapol nga awatem ni Apo Jesus akas manubot ken mangisalakan mo. May kalima, dayti kuma ti kararag iti puso. Sapay la kuma ta mabigbig mo dayti nga mensahe, sakbay amala daw iti amin. Kitaan? Kat no in-share mo deta kat ada nag-message king kakabagyam ko na kabagis, kasinsin, angkel, ikit. Ulitag, napintas man, deta in-share mo. Kayat kuman di jay. Kat as a Christian, nakaragragsak kata, no naisalakan dayta nga kabagyam, ti kunakman ti bigaten, a soul won to Christ is worth more than all the riches of this world. Uray kasanot kaado, nga nain materialan nga banag, awan dayta kakabsat, kumpara iti may salaeng nga kararwa, nga maidalan ken mairagpat mo iti Apo. Ni Nana Emerita Guerrero, ket napanen iti sidong iti Apo. Ket idi last week kakabsat, idi intaray da di hospital na i-confine ita Batak. Kasarsaritak ni Kent. Ket Apo pastor ikarkararag tay kadi ta kastoy talagag ngangabit ti sitwasyon ni Nana Emerita. Ket kunaking kuana Kent, alagat you have done your best. Amok nga awan iti pakagiltian, iti puso yung nga pamilya ta, in panyot kalkalaingan na, impunek yung nga talaga nga isunaket, mataming ken may ospital. Nga may salang iti kang runaan, nga hantay kayat nga pakagiltian. Dayjay hantayo na i-assure iti salvation na. So nga, itid mo man, no sinot na the cellphone na jay tatawagat. So itid na jay number, tinawagak, nakasaritak ni Nana Emerita. Pinadas ko nga in record, di conversation may, deti ko nada nga screen recording. Angam di kagayam maka-screen recording, no taw-tawagam di tao, sayang, ta ipadingig ko kuma. Tapno mangag yung kakabsat, no kasano nga in lead ko, ni Nana Emerita, kat nagkararag, kat uray lang nga makasangit, idi nagkararag. Idi ko Nana, naawatam, deti lawlawag kuking ka. Ita, kararag ta asurutam, makipagkararag ka, Apo Jesus, mangrugin, Apo Jesus, kunanan. Agyamanak,
Agyamanak, marigatan At marigatan nga agangas, aging gana nga nailipas mi nagkararan. Idi ko ang kunana kanyak, pastor, dakkel unay nga pagyamanak daytoy kada kayo. Kita as a Christian, no may iburay mo ti ibanghelyo kadigiti hampay na isalakan, nagpaido mga ragsak, di nga ming kakabsat. Sa bali tayo ragsak, dito ibagadaking ka nga, congratulations, you are promoted. Di ba? Congratulations, you are valedictorian. Sa bali nga ragsak, dito ammom nga naiburay mo ti ibanghelyo, kadagiti ay ayatem ti biyag, kadagiti gagayim mo, kadagiti kakaduam trabaho, kadagiti kakarubam. So follow God's command. Amen? As I speak this, sino ti umuna nga sumrek ta panunot yo? Sino ti umuna nga malagip mo? Nga teksam, tawagam, nga pangiburayam iti ibanghelyo ti panakaisalakan. Kakabsat, sakbay nga maladaw iti amin. Masapol nga maiburay mo iti dalan ti panakaisalakan. May kaupat, lastly, not only follow God's call, follow God's command, follow God's commission. Number 4, follow God's character. What is God's character? Kunana di 1 Peter 1:16, be ye holy, for I am holy. Sublim day point, tapno makopya dagiti kakabsat. Ti character ti Apo, holy, nasantuan. So in these last days, masapul nga agbiag tayo nga nasantuan. Tuladan tayo. Let us follow God. Sabi niya, be ye holy. Agbaling kayo nga nasantuan, kunana. Tasyak ket nasantuan. So digiti talo kakabsat nga puntos ita nga malem. Ag-reflect ka. No surutem daytoy kas maysa nga Kristiyano. Ket surutem ipagapum iti Apo. Sigurado kakabsat, anyaman ti dumteng iti biyag mo. Anyaman iti problema, anyaman iti sitwasyon. Naragsak kanto iti panakipagpagnam iti Apo. Amen? You see? Awan iti talaga magatang mo kakabsat nga dete mang paragsaking ka. No di daytoy. Happiness through fellowship. Fellowship with Christ, with Christians, and through the church. Number 2, happiness through fighting. Amo ipalubos nga overcome ti basol iti biyag mo, dagiti sulisog. Amo ipalubos nga umay ti panagbaaw ken ka, ti panagayat mo ti Apo. Amo ipalubos nga overcome na ka, dagiti dakes nga tarigagay. Hamoy palubos, nga overcome na ka ti panagsulit, wano panagsasadot. Amen. Happiness, number 3, through following. Ano aramidam? Follow God's call. Follow God's command. Follow God's commission. Follow God's character. They jai. And all of God's people say, pauna yung kakabsat, nakatado nga rikado, amen. Kas kala nagluto, dete taraon nga ingat kaado ti rikado na kakabsat, kat madaydayaw iti Apo. Kararag tayo, let us pray. Daindaklan nga Diyos, agyaman kami, kada ito'y nga admonition, ta pudno, nga da kamin kadigiti maudi nga aldaw. Ket aduman dagiti concern ti panagbiag, na duma-duma ti concern dagiti kakabsat. Bawat pamilya, iba-iba ang problema, iba-iba ang pangangailangan. Ngem kas Kristiyano Apo, daytoy iti suruten mi nga instruction. Ket hanlang agbalingkam nga naragsak, no diket nang nangruna, si kanto iti maragsakan kada kami. No suruten mi Apo, daytoy nga instruction. Umuna, fellowship. Makipagpagna kami kengka, makipagna kami kadigiti pada nga anak mo, makipagna kami Apo Diyos iti church. May kadwa happiness through fighting. Nga Apo, we are aware, we face a battle every day. Kat masapol Apo, nga digiti basol, hami palubos, nga solisugan na kamti kabusor, kat dadaulan na kami Apo Diyos. Kadigiti pamilyami, tulungan na kami nga makita mi digitoy.
nga mangdadael kadagiti anak mi Apo Dios tapnon agbalintumot nga naragsak iti masangwanan da. And then hami ko maipalubos nga ti panagbaaw umay kada kami Apo. Pabaraan na kami ti pamati ken panagayat king ka Apo Dios. Han kuma nga dagiti dakes nga tarigagay. Sensuality iti agari kada kami derep ti lasag ken derep ti panunot. Derep ti mata saan kuma nga digitoy Apo. Iti agari kadagiti bibiyag mi. Gwardyaan na kami Apo Dios. Ket saan kuma nga ti panagsadot panagsulit nga isu iti rukib ni Satanas. And idle mind is the workshop of the devil. Saan ko mga daytoy Apo ti makitam ti biyag mi. No diket makitam kuma gada kami Apo labanan mi digiti nga banbanag Apo Dios. And help us to follow your call, your command, your commission. Adu dagiti ay ayatemit biyag nga masapul masayran. Dagiti gagayem mi Apo nga mayasidegken ka ken nang nangro na ti panagbiag nga nasantuan. So, digito'y Apo, basic ingredients for Christians to live a happy life in these last days. Help us to enjoy every bit of the journey, O God. No matter what it may be up or down, in poverty or in prosperity, in health or in sickness, naragsak kam kuma nga makipagpag na Apo Diyos kengka. Ala, kwamti gloria ken dayaw, agyaman kami Apo Diyos. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen and Amen.